sablja. Kaže, podaj će sablja. I sad ćemo s ispruženom rukom doći do garde. Ajmo. Doći do garde. Ajmo. Ide gore. Ajmo. A vidi, ovo nije dozvoljeno. A ja se moram vrtiti. Možete vi zavrtiti, ali nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno bacanje. Izgleda jednostavno, ali osjetite. Nastavite šta manje. Izgleda jednostavno, ali možete se vi pomoći tako da vam, vidite, da ona bude između. Ok, kad dođe do vrha, pustite i ponovo. Opustite malo ruku. To bi neka ta sada toliko prijetna, 500 grama ovdje. Ajde. Gdje sablja, balans tu negdje, ruka iskušena, idemo lagano rotaciju, nemojte odluke ovdje. Lagano, opuzi skroz, da ustane. Evo malo drugu ruku, tako.
Opa! Malo bi se upatio. Nemoj ući. Ne se neko ući. Nemojte, to sam išao, ovdje. Tako ste mi cik-cak, vi se krećete u moj području, ono u ovom području. Vi ćete u ovome. Nemojte tako krenuti u ovom području. Ajde, ićemo sad ponoviti samo kratko. Nemojte mi nekako da sad, vi stavite unutra i malo sad. Lijevo, pravo. A nećete preko njih hodati. Ok. Najprije bez oružja, aj ponovo ćemo zauzeti taj osnovni stav. Pa ćemo zauzeti stav za mačevanje. Ova ruka, stavite tu. Rekli smo da može biti tu, može biti na boku, može biti i ovdje. Znači, nekad je, kad je ovdje, onda je tu. Mi ćemo staviti. Ok? Smo zauzeli stav. Ajde da vidimo. Najprije ćemo na komadu. Pošto je lakše korak nazad, mi ćemo svi korak nazad. Ovdje. Idemo. Fantastično. Recimo, bravo.
vraćamo se nazad. Stavili smo na 1. Znači to je ta udara. Kolegica nastoji održati distancu koju ja bih htio. Može? Može za mene tu. Ne može, ne. Ovdje ne. Ja svaki puno dam vremena da ona završi sve koje. Znači ne radim ovo. Niču. Znači daš me vremena završi, daš me vremena. Pa ponovno. Ajmo. Paru, sad sam. Pojela. Znači moramo osjetiti tu distancu preko željeza. Željeza je konstantno koliko. Nemojte vrhom prema očima. Znači dignuli smo gore željezo, tercu, ok? Znači, pokazao, dva pa, isti su pol. Ne zarotiramo skroz, ok? Znači, malo zarotiramo. Palac je odozgo, ok? Palac je odozgo. Ovim dole su pol. Ok. Ja smo i kolegica u stavu, tu su, bravo, super. E sad vidite ovo, bez presije, osjećamo osjećanje. Ovdje ne gledate. Sve ćete vidjeti. Nemojte gledati u glavu doma. Zašto? Ok, držimo. Dajem svaki put, ja dam dovoljno vremena da kolegica svaki put završi svoj korak. Tu napravim pauzu. Jedan. Bez nervoze, mekano i dva. Ajde, svijem. Svaki put kad kolegica završi korak, napraviti jedan udarac, a ona mi mora odvratiti na taj udarac. Gledajte moje. Brže mi odgovorite. Polako. Ne pritiskate oružje. Brže mi odgovorite. Tako je. Može, to je važno, to je važno. A smijemo preskočiti udaraca svaki put, nakon koraka. Možete vidjeti da ima korak, pa dakle udarac ili korak, pa stanite, pa sve je dozvoljeno, sve je dozvoljeno. Nema pravila. Može, to je važno, to je važno. A smijemo preskočiti udaraca
te pare. Sve je dozvoljeno, sve je dozvoljeno. Nema pravila. Samo da im pokažem. Stavite ovako. Svaki svoj par da stavite. Da ste bili u paru. Kako ste bili u paru stavite? Jedno naspram drugog u paru. Sva dva radili. Niste. Radio se s kolegicom. Pa stavite u paru. Ajde, to je to. Sad ćemo se slučajno klijeti za jednu jednu kada. Ova strana. Dobro? I onda normalno da ako držite krivo oružje, znači ako niste vi u terci, znači tehnika samog tog udarca je sljedeća. Znači ono što sam ja pričao, znači opustite ruku tu, uz globu šake i napravite dva udarca sada. Znači, ako vidite kako kolegica drži. Ne treba toliko primijeniti, znači vi sada tu. Sada, ja kad radim taj udarac, ja malo odvojim sjeću, vidite koliko odvojim sjećimo i napravim. Sad ako ona to drži prešladno, onda je to problem. Nemojte lomiti ovoliko. Znači, manje lomiti. Ok. Znači, poanta je u tome da ja kad radim udarac, da se malo zaletim, nema za sad prijatno udarac, samo metodski udarac. Ona odgovori. I šta je bitno? Bitno je da vi ostavite to željezo, znači da ne ostavite ga tu, šta će, kolegica neće udarati, jer ćemo ići odmah, ićemo u bosti da udriti na ranu, znači neće god nego, samo udarac. Razumite, ako sam ja u pravoj poziciji, gdje ona može napraviti udarac, a to je ova pozicija, znači ona praktički se malo odvoji i napravi dva udarca. Koliko ja brzam govorim? Zato što tehnika pokreta je takva da nisam stiska previše, već jednostavno osjetite sad, osjetite se. Ok? Dobro? Ajde malo. Vadite ovako ih baš sablju, nema ništa. Znači, ako bi vadili, znači s konjicu, mali dio, i luk, mali dio, mali dio, to je ono što nas radi.
Ono, mi ćemo sad za početak dati profesore dvije jednostavne. Znači dvije jednostavne poznate. To je terca i hvala. Znači ako gledamo terca, nema veze, ili borbi na sceni, uvijek vam brani ovaj vaš unutrašnji dio. I kad bi napravili hvala, branili bi vaš vanjski. Znači, to je kretanje. Svaki put nastavimo, kad se branimo, zarotirati ruku, šaku, znači, hop, tu. Da obranimo sa sjećinom. Znači, ne kosinice, da obranimo sa sjećinom. Sa rukom sjećinom. Može? Ok. Sad ćemo stati. Kolegica će stati. Sa ovim. Ja, dobro. Znači sada je, ova sada je na to prava sada. Ona je gore zemlja, dole kao gore stanja, to je rotencija. Znači vi se branite uvijek sa vrhom i vodite sa vrhom. Znači uvijek je ta rotacija tu. Branite tu, branite tu. Branite gore, nikad ovako. Uvijek gore. Gore si. Znači zarotiramo tako da glava došara nam pravo. Znači, recimo iz terce, branimo gore, vratimo se terce, branimo gore, vratimo se. To je važno da znate, da svaki put morate zaradirati šaku u tom ovom. Da ne ostane u jednom trenutku kosinice. Ajmo za jedno mjesto kazati na satu. Sad smo se vratili, da primijetili svi parovi, svi, sad se vratili smo se vratili. Obratite pažnju na ovo znak tako, u jednom trenutku nije zadovoljeno. Znači, ona je tu, znači jedno tu, što se tiče. Ok, ja sam tu, ova strana, stavite paku, bravo, odlično. Ova strana je tu i ona će imati ispruženu ruku, ok? Ova strana će imati ispruženu ruku. Ista stvar. Od mene samo jedan uraz. Ok? U svakom trenutku željezo mora biti naslonjeno. Osjetite željezo naslonjeno, ne pritisak. Ok? Ok? Znači, ova strana biti na uraz, ova strana treba poloviti. Idemo da se ne zaustavite ga u jednoj točci, nemojte raditi produžetak gore. Pazite. Nema produžetka gore. To. To je produžetak. Vidite, tako je. Jer ako vi radite nastavak taj dole jako, onda imate ta dva udara. Jer u borbi nećete imati. Vi ćete u borbi u svojoj situaciji stavite tu, obranite mu tercu. Ok? Idite me udariti ovdje. Tu. I. Udarite me tu. I udarite me tu. Tako. Ne smije biti nečisti zvuk ovdje. Zvuk je čist. Zvuk je čist. Može? Zato radimo ove metodske vježbe da bude zvuk čist. Jedan udarac. Jedan čisti udarac. Ako su dva, ok. Ali jedan je udarac. Uvijek je jedan udarac. Jedna obrana. Znači, ja recimo mogu napraviti njegu jedan udarac, kao pripremu, idem gazati, doći to. Dva su udarca, otkloni, idemo. To ćemo mi kasnije u glavi tu scenu. Neće biti ovako, ali naučite tehniku udarca. To je jasno. Ovo naučite tehniku da kasnije se ne
Ja sam jedan. Znači, samo čas. Imate puno normalno i to je jasno. Apsolutno, vidite. Ako stojimo u ovoj poziciji radimo vježbu metodski, kolega će osjetiti preko željeza kretnju. Zatvorite oči. Ne, ja sam spustim. Ajde, okej. Zatvori mi. Ajde, sad ćete se samo napraviti. Što će se? Samo napraviti. Aha, dobro. Zatvorite oči. Naprijed. Dobro. Nazad. Naprijed. Naprijed. Aj sad naprijed, samo naprijed. Držite oružje na nas. Držite oružje na. Držite oružje na. Ostanite. Držite oružje na. Zatvorite. Samo nazad. Jel osjećate na oružje? Nazad. Vidite. Zašto mu dva puta... Vidite ovo. Zatvorenih oči niti auto nije napravio dupli udarac. Da. Stav. Zatvori oči, idemo nazad. Nazad, stalno nazad. Šuti. Te oči ponekad i zasmetaju, jel? Terca. Terca. Bravo. Terca. Tu smo, ja idem. Ja, ovo je ono što smo... Znači, gledajte se, ja ću njega otprilike u visini dole koja sam želim udariti, i to ću ga želiti udariti sa kvartom. Radite se kvartom. On je izabran, upravo tako. Znači, izabran je najduži mogući put da se obrani. Najduži, ne postoji duži. Ok, znači, utajete se, jedan i drugi. Ja želim vas napast na prs. Vi ćete se u ovoj poziciji, mekano, ovdje ovako, pusti ovako. Ok, može. Ja ću vas napast, vi ostanite na mjestu, samo pređite u par. Ajmo što. I još. Ja napadam, vidite koga napadam. Sad. Ispadom. Razumijete? Znači nismo više u kontaktu s željezom. Ovo što radimo, metodska vježba prva. Kasnije ćemo to uglaviti ovdje. Ali nema, nema ovo. Može? Ajde, napadite na voden. Gdje? Hoću, ne? Ok. Sjećite, ajde. Nije bilo ovoga. Jedna ovo, ajmo još. Blokira se. Znači nisam dopuštio na tuđi, znači izblokira se. Ide. Sa ispadom. Ok. Udaram sekundu, ajde udarim. Udarim. Ajmo što. Ajde, stav. Udarite. Ok, udarite. Znači, gledajte blokadu. On ide udariti. Pogledajte. Znači, blokirajte mu sjeću. Ajmo još jedan. Sad bi vidiš šta branio kad bi ja išao. Ok. Relax. Ovo da se malo...
stvarkom blokom tijelo, ali biti udaraš na tijelo jedno ovako, ti hoćeš pusti opet da me udariš ovdje, ja ovako, imam ono što kontakt i ti udariš jednom, ja udarim jednom. Znači, ja kolegu napadam njegov je cilj, brza rotacija i da moje svjetilo padne na njegovu gatu. Može, da vidim. Zadržimo, nismo ovdje pali, zadržali smo ga. Može. I to, sad ćemo skroz to polagati. Pustite na mene. Ova strana, gledajte šta radi. Znači, odavde, sa rotira. Vi imate jednu prirodnu. Znači, mora biti rotacija i... Vidite, vi sada završili. Zvuk šake, zvuk. Ovo. Nemojte tu zvuk šake, tu je zvuk šake. Vrh je gore, vrh je iznad našeg glave. Tu. Ok? I... Opa! Odlično. 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 Ok. Korakom naprijed. I vrati se ponovo u krug. I vrati se. Ok. Bravo, rotacija. Odlično. Znači, iz ove pozicije, Aj opet, mate, samo da budu. vratite se u terci, vratite se u terci. Vratite se u terci. Ono je terci misli. Malo ispod. Iznad vaše glave, u terci, vrh sad je iznad vaše glave. Rotacija, ostaje tu, ne ide dobro, ostaje tu. Znači, ti poslije praktički nisam. Vidite, skoro nešto nisam. Dobro se na gledam, da vidimo. Terci, tu je terci, i ja sam u terci, vidite. Zato što je Filip žura. Terci. To su kupa. Gledajte. Ste vidjeli koji sam pisao i... Ok, vidite me sad uzvrati da udarate glavu. I... Opa, još jedna krasna kretnja. Prva terca. Hoću vam reći ta kretnja, vidite, ta kretnja u sportskom smislu, sportskom maču od ove kretnje nema. Znači nema ove kretnje, ali
u scenskom mačevanju ima ovaj krepo, okej. Gledajte, ja nju želim ovako. Ide. Ovako. Ide mi izvajte na glavu. Na glavu. Da vidim još jedan. I. Izvajte mi na glavu. Ok, i. Bravo, izvajte na glavu. I. Ok. Ok. Bravo. I. Glava. I. Je li ovako ili ovako? Razumite? Nije jednostavno, zato idemo povrati. Idemo savladati najprije kuću, ovaj prednost, pa ćemo kasnije preći na to. Može? Ok, spremni, vrh, bravo, ništa, samo to. I, ok, vidite ovo. Ja sam full ispružio ruku, šta sam ispružio, još jedno. Bravo, bravo. E sad, malo. Imamo još 10 minuta, jeste u moru? E sad ovako, slušaj sad ovako, sad ćemo već, strašno smo puno danas toga rekli i objasnili, previše čak za moj ukus, ali nek vam bude, hoću da naučite, hoću da znate, hoću da to upravite u te vaše scene. Normalno, nekad ćete se odraniti na mjestu, ali većinom se odranimo se uzmati. Znači, kada ja sam sad ovdje u situaciji, sad smo uvježbali ruku, međutim, sad idemo to napraviti sinkronizirano. Skupa sa tom obranom u kvartu, radimo obranu u Kad kreće ovdje, gledajte, ovdje kreće i završi kad je predmano. Hop, hop, ok, malo iz početka se dobiti kapovali, dobro. Znači sporo. Sad, nije kolegica, vidite, nemojte tu izblokirati ispod sebe, nemojte navlačiti ruku na sebe, blokirate ispod sebe, ok? I, ok. Ne vraćate se nazad, ako odmah ste popravili u zadnju ostavu. I još. I još. I još. Terca, dole. Terca, dole. Terca, dole. Vrh. Aha, ok. Znači, on je napada, kolegica brani. Ok, stojimo tu, nismo baš u ovoj teci. Znači, ruka je tu. Šta smo rekli? Daje vrh. Aha, tu. Tako je, opustite lako, opustite lako. Ja napadam se. Dam mu dovoljno vremena da... Dam mu dovoljno vremena, ne ide odmah da. Nek se on fokusira na grešku. Zglog šake mora biti ovako, zglog šake nije tu. Dobro, ok? Još.
Uveli smo ono što smo radili na početku, to sam ja radio sam na taj jedan segment, znači ono praćenje, nemojte ovo da sad jedno, skoncentrirajte se samo na ovo što sam sad radio. Znači praćenje plus moj napad, njegova obrana. Ok, još jedno praćenje i brzo ga napadne, bravo, hop. Što sam napravio sad? Ali gdje je to? Ja mali skok, znači, pratim ga, to isto mora biti efektno. Znaš što je tako? Razumijete? Je. To je isto za taj kosa. Držite te. Još bliže malo. Znamo dogovor da će biti kvart. Dogovor? Bez dogovora ništa. Dogovorimo. Sada ga radite na potega, ne su iznad bićeski. Ali uvijek napad ravno. Nemojte raditi napade ovako. Znači uvijek krećemo se da, prijetimo da. Ali to. Vratite mi udarac na glavu. Bravo, vratite pet. To, vratite na glavu. I vratite. Ok, ja sam vama isparirao, držite oružje. Nemojte bježati, držite liniju. Nećete držati, ali ne opustiti. Ajde, vrtite vi meni, sekunda. Paralelno skoro da je sjeći. Sad ćete napraviti krug. Koliki je ovdje, koliki je tu. I vratite se natrag tu. Sa rukom tu. Krug. Jedan krug. Stop. Jedan krug. Dva kruga.